aria metago maduatho ena kachiga nona ena kahua ena andu ena kachiga nona ena kahua ena andu ora mundu wi guku kana ari gwai tarex kana ngiwe kuria Juja farm ati uhoro ucio ni uramurehera ugi wa kiriu either kane aquaculture kane hydroponic gia kiriu uhoro wa kwihunia uhoro wa biashara ri to nginya food security nyabe juge that should be a personal responsibility. Na riria tuka appreciate you are niwewe responsible no rioreka, we will appreciate some of these things. Tukianjiriria mundu gwitwo Martin neugire ate no ukurie kinya irio hari uri, and that is what we advocate for. We have diminishing land resources, especially tukite tucokete mwena wa Nairobi Kiambu ni turaingirire real estate. Ni ndirona riu ni turendia ginya buroti maguta thagana na makuyu kugo turathie tuthiete ginya marindi ndegwire ginya Nyandarua thiku ici twena 50 by 100, but I think that's a policy issue that really needs to be addressed because we are ne try and crunch area agricultural land which will affect us adversely. Agito counties isiagiro no korega uhoro ucio. That's why, yeah, the planning. We need to have policies in place cia kugiriria maundu maya. Now, kafuroti ka ukanini wena ko kana ona mugundo ucio mundu nini wena guo maiko guo kugaga wena kanuthu weka. There is what we call mixed farming. Na mixed farming keria ekaga, it creates a circular economy within the farm. What do I mean by a circular economy within the farm? Wena kagombe gaku, wena thukuma ciaku hau, na maybe wena mumero gita, let's call it coffee. You can create a circular economy within what you're doing. Or 50 by 100? Yes, in this aspect. Otoke hagirira thogoro wa fataraitha wiguru. Ng'ombe no yaku ri ni yakuheiria. That's a plus. Ni wanyua na that's a plus ni wendia. All right? Ng'ombe no yaku ni ya mia. Gicoro? Ina gicoro. Gicoro ke uri, if you want, gicoro ke no gitwe thumu directly uthi uthondeke compost manure na farmyard manure, na gicoro ke no uchoose ukihuthira ndungi uthondeke uthondeke biogas. Ako gitira kinunga. Utiri gicoro gitanginunga. So what you do? Ni uthondeke biogas system. Ko ukihura. No hari kanyamu twikagira biogas ni nigetha tie kuno. Egatiga kununga. So wathondeka the system gitigo kunungirira. So from kuma kinyesi giki kia ng'ombe yo tugitaga gicoro ni wathondeka biogas. All right? Ni mwara na Kenya Power. Ni mwamba mwara na Kenya Power. The same biogas re kuna the kiria tutaga tumetaga atia ino yumaga after the bioslurry. Bioslurry yo already ne heu. So the effect on the environment is very minimal. Kogo ne sinete maundu maya magi thukia environment directly. So it's already clean energy. Na it's clean fertilizer. Ni organic. Ni wamiroria ke mugunda-ini waku. Ni waruta tuthukuma twaku. Ni waturia. Ka ni waruta kiria kingi wa huthira. At the end of the day ni urikorwo na waste. Ni wamicokia ke ng'ombe-ini. So in that case, that's what we are calling a circular economy within the farm. And that's why we recommend mundu angihota on that very small portion. And it is practical. Thigethongori haha. I think economy ria nene twinayo amongst the farming community ni Githunguri. It is one of the richest ni kuria kwina mbeca nyingi muno irathiuruka. And you look migunda ria andu acio menayo ni migunda minini muno. No mugunda ucio arakurutira nguku, agakurutira thumu, agakurutira iria riria ringi biu na no arafeed ng'ombe ciake. Just from that small portion of land. So it is possible. Another thing for andu aria mena guku riu, there is what we are calling urban farming. Urban farming is very simple. No wakurie balcony ni yaku no nginya wige ihua. Hada Kenyani. Oya poteo, hada thukuma ciaku, hada spinach ciaku, no hada gitunguru giaku kia macaki. Before uthiete mugunda kiria kugura nyanya utowe kuririo atia, before uthiete mugunda and I think it's an ethical issue. Ne na twena guo ithuĩ ta arĩmi ugakora ni turathukia andu no ria turarima. We are really hurting people na ni turathukia health ya andu kuringana na uria turarima. But to save yourself the agony, why not ka utagirimira
hau thutha wa mugunda waku wathie kwa nderi tunokorwo ugutungwo bara ni ihua na muti weho muthaka uhana ihua kido interesting very nice but what value is it adding gamu athia yenyo ni mambo au awenya ekuretio awani itafati kuweke kudika save yourself they are going do urban farming invest use the little land we nayo ka space ka ukwenako ogithie to the advanced countries ni ogukora now we are calling them megudeno to invest it na iguru rather than yes it is possible to tigekinyete hau we but a step at a time na to kwanjiriria na balcony yo yaku handu ha kuiga kihua kiu giaku kuria thibinaji yaku kuria thukuma yaku uria irio theru na uria irio ramenya kuria cikurire mundu uria wena kamugunda kanini do mixed farming and you will get value for what you do no ngociria unairobi andu nimetekeretio gathia andu nimetekeretio kuiga ng'ombe kana kunyitwo ni kanjo wabandie kuiga mburi ng'ombe rimwe ni irarehe thina to iguti na watho ni undu wa neighborhood kugu hau no irehe thina ni undu wa ng'ombe no kaburi wina ko hau ni ugukama ikuraria andu batari to kaburi ni ugukama no mburi the best teu uraigua andu ate mundu athi thibitari na of which matunda ni dawa ya mwili waku kana twigire matunda-ini macio tatuhe cost riu tugetiri to no tratri muti ukoya matunda maigana atia giumauda kinaga thito ni njui no rikia sube muti ukuruta matunda maigana muti ucio we wika ukuhe mbeca cigana atia tatuikire mathabu macio hende ciothe ri nkiongwerire hende ciothe mundu akahuthagira hakiri hakiri nicio ciguguturia na nicio cigugutwara haria hothe ukwenda hende ciothe ukiingira urimi na uriku abeke value yake ri urekira hau na wambe uthome psychology ya andu riu ni ngiingira ngitiga wira ngithi kuruma matunda ri ndambire ni twathia social psycho retreats nona haya icio ni ciathomithagia maundu maingi muno rugarora sana wathoma yao ri mendaga indo cia na ihenya na nikio iguria andu pyramid schemes arenda gwikira arutite ekire ngiri imwe agire ngiri 3 wahanda itunda ri ni handu ni mbeca irakurira miti iguru for sure tari ona kungigia corona kana gukeki no nginya andu maria matunda wambere ro value yake ndu kiu ro value ni in terms of mbeca in terms of medicinal value yake ndu kiu uigite hau tariu ri ni handaga apple na ni handete matunda metagwo dragon fruit ni handete blueberries ni handete Japanese persimmons ni handete Chinese cherries ni handete matunda mangi metagwo jabuticamba na riu ndirenda kuhanda kiwi why ni ndi haha kurehe solution not yate nguhe matuhuhu mataidia ni gukwira ekono na kindu kiu nigiguteithia we mwenyewe tindeithagia onogehe ng'ombe rauta lita igana rimwe ria 20 ngumiendia the following day na ngure mburi iria ria mburi litemwe ri ni 250 ndirenda 250 iria ria ng'ombe litemwe ri magũrĩirwo muno ni 50 na hindi yo ni tariwa ri hindi teno iria ria mburi litigwaga bei wena lita igire cia mburi ri ni ciringi magana macio matano magana macio matano ri lita igire cia mburi ni lita 16 cia ng'ombe eka value yake ria kiu no anyita ona ungikiga mburi ciaku 10 kana 5 ri mburi twendiriaga he imwe ya ng'ombe iyo ni appetizer hari ng'ombe ni appetizer wali horo wa migoma ya iria no ni ageraga kundu kuna heho guti kundu itangiagira ndi haha ko bring solution niki no ngia ukwira atiri no nginya nyandarwa kwendaga ngaki gutiri ki nyandarwa ni no ndeithie mburi na ciuke wega cia iria na ngwenda na nyendagie iria ku ungirehe mu Israel kuria kiria nyandarwa akurima everything wega fiu kiria gikaga ri ni ati ni ndiroka na undu itekaga no anyita ngakwira tiga gwiko ili hali in the practical thing tiguo wikaga na tiguo kwagirire tatweru value ya muti ona tutigathi kunene uhe value muti umwe uriaga space igana atia koguo hau ni ngota kumenya space yakwa kuhanda miti igana na muti ucio ri ukoya matunda maigana atia na mbeca kuma muti ucio ukohana atia twanjiririe na apple yes riu ri tayo ni tugani handite apples apple kuma muti uyu nginya uri ungiri ifatie miteo imwe icio ni futi 3
na wari uguo ri uhande futi 10 niki matunda maya ni maciaraga ni wiriga kuona mugambo wa murimi twari na kimiti handeire muthuri we haria Likolobolos at hau kundu kwiragwo ni kuheu fiu ni ku chamata nona na itunda riake ona ndatindanagira ala concentrate na avocado riria rodire maya ni maciara muno ri aranjira ukariu make ona ndekirite ginya irrigation na ipo yo yaciara wega piu na ginya ekagwo ni rona gaingi tukioyana no ugutirage uguo na ituge niki tondu riri anyitanite na profession nie ndio uhoro wa theory nie ndio uhoro wa tiri no atu akinya tiri-ini ni guthondeka na kindu kiu kiagire hau he estimate Martin he estimate wajira vuti 3 na vuti 10 futi 10 guthio warie kuma raini nginya raini iri ingi ni futi 10 kuma muti nginya muti uri ungi ni mita 1 mugunda ikemwe ri no igire mothani matunda 800 miti 800 ikemwe kilo imwe ya apple ri ino ni organic ipo no ido ciothe cia organic ri kora profession wari haha ni gukuonia from the soil ginya riria itunda riu urie taru ngire itunda ria wambugu ipo itunda riu ungire oguo no riri imported there is a big difference na kio ni no nyende nere kure chama ni todo no magira mushamo nere chama na difference ni nene between organic na riri rikuragio ungi ria organic riuma rimwe itunda rimwe riuma 50 kilo imwe ni ciringi 400 na muti ucio ni guthii through kilo cigana muti umwe ni ukuhe kuma ne tuge wambiriria gutua ri uthia through the year wina mahua wina matunda kuri matunda methi kuri maraform kuri meru kogo there is no given time oka wage matunda na ria mokite jakara kuri hare mwakari one muti ucio twahanda muthiri tondu ndakwira ndana handa ngona mwakiri twahanda muthiri ugaciara ri ufati guteki mieri 8 koguo anda wahanda ifati guteki 8 months reke tuwe mwaka ukuhe maciaro wabere ukuhe maciaro na kuria mwe handi maigana mwaka mugima ri itunda ri tie season apple dere season not in apple tiuthi na ku fara ini ugure 50 kana kana gem ino hana gem guti hando itangikura like pia ni handete gem nega gem ri yana ka season ni December ino igate kuna hende ne hore ndo atiriri ta mwaka umwe ri muti umwe ukuhe matunda maigana ni ukuhe kilo igana rimwe igana ko kilo umwe ni ukuhe kilo igana cigana na kilo imwe ni ciringi 400 riu ndi akwira kindu practical tithiori no he mugunda waku na ndi uhande matunda na maciare muti umwe ni ukuhe kilo 400 kilo igana rimwe hari mwaka tondu o itua ni ugutua ni tuge ni kilo 10 o itua na watua wacagura maria meru next week uri o hau ucagure maria meru koguo muti umwe urahe ciringi 40 40,000 to 50,000 katome twe 40 na wajira eke mwe ni guthie matunda 800 mathabu ma na ihenya milioni 32 ni kunyita no cio ni undu practical ni handete dragon na ni handete apples yori ona muti umwe ri tari utumendagiria ciringi 1,000 muti ucio umwe nona muti ucio umwe ri wani na mieri 8 ri ukambe kuta matunda mbeca ciaku ni icokete oga guciarana mucokageria no mucokageria ndubia riu muri haga nduge ya uciara kiria wikite ri yokiaga uciara niguo ndiri twahandite wamenya ndiri tukiria gwika ri itunda ria dragon na riu mambia cigana itunda rimwe ria kuria ni 1,000 itunda rimwe ria kuria ni ciringi 1,000 dragon ni jo nduri woka gwakwa ni uriuka ukore ika igiri ciothe ni njihuru no atwira ora smart farming no tuyane na mbica nyone andu ngigukena bari yothe ene gathi yes hari mwihoko hari uhoro wigie ni agwo uhoro wigie bori twana reha ikareka I have been around no ligitani no nyenderere ndienda kwendia iria no ndenda gakwa na ndirenda riri kindu ndiranoga ukorura ugietha kagansi na kajasi
ngonderaga njeka riu ithui tutikwenda Fresian Fresian ni ya gwiciria kiria fika vungima ngidi kwenda tu kindu kinogona iria breed ta icio ciikwo cia mundu tu arenda o iria tu riake ria kunywa ndai na bata na thoko na kwiciria nderi tu ni ukoretwo uri very passionate ona hindi wengi no wanjurie kiuria kiu na ni kiuria kiega na ngwiciria that is the way to go ko mundu no igega ng'ombe yake akurie mboga ciake akurie nyanya ciake akona kaundu gake ona income yaku ni ugwika saving you do what we call earning by saving. Yes, beshiri ugiatwara thoko ri ugakora wina ng'ombe imwe urakama ona wakama lita 2 3 4 5 ndukende iria ringi muno na iria riu kondo no akakinya kindu mugwanja ona mugwanja no okay ukona excess ni urendia na gara sustain wako wina matharu maku wina spinach ciaku wina nyeni ciaku cia kienyeji wina itunda rimwe kana mereka matatu hau wenda ipoko ukoya tukuku twa kienyeji na tukuku twa kienyeji ugakorwo you are yani maudu self sustaining na ni ugukora atiriri ngirigana rimwe kana 30 ugutwaraga thoko ri no save so you do what we call saving by earning by saving. Matumbi ndiragura iria ndiragura vegetables ndiragura and you are good to go so no one mushara ine waku ri no gerera 20 kana 30 because and your family will be very safe kwina concern your food security what we call food safety and food safety and security majority ya indo iria ire thoko ciina heavy metals ciina chemical residue ona imwe ni iraikurio kundu gutakiri kwega kuo ungehota gwikuriria indo icio that would be very good otherwise na kana fururi ni tukwenda tucokie ruwe mukaro na tugie na consciousness itu yukire because our consciousness is down the miri tu ni kwita tuhana fururi to ndikuona uri ungihura nyanya umuthi dawa ucoke ucitware thoko na ucoke uthio cikore uthio tinangerie ciana we are not doing the right thing kana okurie na sewage teo kana okurie na indo ingi itaragerera tukirikia muthuriti Alex he andu cumbe no mere magukuona ko tondu ni njuyo na Martin ake no agitwira na ni ndona andu makiuria muno ukuria mekuruta an andu megukora ko na baku niriku tone Valentine no na nginya jamba ya wira ari na red and black na ni ageretie muno happy Valentine kiria ate age yakwa ne tuna jengalu maundu macio tutigire ciana citu no na riu ekirite black and red riu koguo ndage avoid muno he namba yaku riu ni ngwenda gukihe ari micumbi ni thondeka cumbi ukoragwo wa Tanorope na ni nguhe ari micumbi kilo 100 namba yakwa ni 0723 331611 na onde mishokere ringi 0723 331611 hari andu ambere 10 kunyandikira message kana kuhurira na ngumahe cumbi. Asante Martin. Mundu kwenda mumero mwe umaga mbeca cigana andu megukuona ku mundu ngenda uke umuonie kuhanda hapo namba yakwa no nginyire 0727 964 458 ungejaga neyo no uhurire PA wakwa ni ndirutaga wira ndenyiki no uhure na 0790 266 190 0727 964 458 no uginyire nigo kuonia muti umwe ukihanda wa apple ni ciringi 1000 na muti ucio ni uguturorereire uikaraga wina life span ya more than miaka 100 muti wa apple ona ni ukuigwa na kugicagi-ini kuri nginya guka uigwa mundu akiuga muti wa apple ri wahandirwo ni guka and apple a day keeps the doctor away no ukagwitu South Imenti Gobet ni ukugora mugunda wa Wonderful Heaven kuu nikuo uhoro ri wa uri ukuria itunda na uri ukuri ugutura uririreire ti uturo kombo-ini wa kahwa na majani gatho nyingi muno ani tukirikia oge uri ukuria Solidaridad andu ni maroria muno kuria mange kuruta ukoro kimahe mataro maya at a personal level wajiro no unyite na no uje Facebook Anjuguna na baadhi mo 0720606819 ugenda kumit Solidaridad tukoragwo Kilimani Kiricho Road Kilimani Business Center ni ku Solidaridad tukoragwo but no twethe
no twethe on our website Solidaridad Network. Utapata Solidaridad. Namba yako ya thimu ni Namba yako ya thimu ni 0720606819. Asante. Gatho nyingi muno. Ndeciria turekirie hau jamba ya wira. Thank you tuma na Anjuguna kuma Solidaridad. Niguo gwatagwo. Nigituma na muthuri wetagwo Alex Thitalo na ningi Martin Wabuku makoria Wabogo Wauga Haven Wonderful Heaven Fruit Orchard. Okay. Na ngigira Facebook ethe Wonderful Heaven Fruit Orchard ri. Ara me digital ni makongora ku. Ndio mwega. Waine tukorwo na Professor Gwijoroge na Michael Jega nani. Na kuratuika ICC ni joke. Koguo tukumiaririria waini ni kugate iratuika ni ahota kugarura siasa ire gukorwo thiina cia bururi uyu koguo tukwaria maundu macio. Akorintho wa mbere 13 tukamwariga 11 kauga hindi iria ndari mwana ndaragia ta mwana ngeciragia ta mwana ona ngata ukengurwo maundu ta mwana no hindi iria ndatwikire mundu mugima ngetiga na wana Matuyo ngate kanini ndirathomera acha hindi iria wari mwana weciragia ta mwana ona wataukagirwo maundu ta mwana no hindi iria watwikire mundu mugima ugitigana na wana. Gatho nyingi muno na nikio tu ukurehagira maundu marikiru muno thiini wa tabarira ya Kimuri tondu nturamenya ni ukota kumatai kwirwo oria ungota tumukurehagira ataramu aya niguo onawe wikurie mwena ucio ungi mahurire araniria nao thie na mbere na kugia na imuri cianyu na kuria muciini mukiaraniria kumenya uria tungikurania mutindie thayo mungirore magokumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha ndi mutware kwi muthuri nake wahandite itunguru ikanyanya na ngano iwa akaranga gitwero na kamuguko kagima to ni agire kwa gutwara ken ndukamake Ngai no agatuonekanira Ngai no egoka mwana ki ungi uradirikania ati ahandite ipo igicoka gutuika ngoe Moro ni ahingise gukwaja miti no endagio kundu bara-ini guku ino ya bara-ini ri yatukire ngoe igituika ngoe Eci na mifera. Jako murato wako urahandire fuete ndathie ndakora tari mira utari wenderio kindu wiritwo ni matunda ugakora ni mbariki no wiko muthuri asante thank you muno makiria mutindie thayo na riu tukirika thiini wa mutambuko witu wa thaithano ni njira Ken wa kuraya Boto ya Kenya Kwanza itogoretio ni munini wa President William Ruto ni ajiriirie thafari ciao gitaro-ini kia Mount Kenya umuthi makiaba hema matura-ini ma Kandara Managwa na Gataga mwena wa Ithaga county-ini ya Murang'a. Ruto na boto yake meregereirwo gutwikania gicigo-ini giki kuha muigi manyite baru makuite ciraniro kihiri kuri aikari ya mwena uyu area ni hamwe na kwagirithia riera ria wonjoria wa mwena kugacirithia urimi wa kahora mashani. Mwari kwito munene niwe na ripoti no Motigo githura mbara mutu negere UDA neguo tumahorere makofi othe karibuni oda MP aspirants UDA marafiki wa MP aspirants haya mutirugame hamuonekane wega ndagiko uguo haya ocio ne Munyoro mwitikire tu tondu Munyoro nduge ritwa Ngai ni mwega hinde ciothe mwi neighbor ndugamite kigumo na UDA tuguteithania wira na muhesha asante haya ucio etagwo Munyoro murege nyothe njitagwo Kihungi ndugamite na UDA Kangema Ngai amurathima turugame na Ruto yes murege nyothe njitagwo Mukuha ndugamite na UDA Kangema na Kangema ni gukuha na Mukuha haya Ngai ni mwega seneta nyoto na hinde ciothe njitagwo Macharia kuma kuria Mathioya kuria turamera Ruto ndio baba Raila ni bado asanteni Andu akandora muriega ringi nyone na guoko mareto magita gwa Kimuri kuma Gatanga amukira igaithi cia andu Gatanga ni mwamukira
na gatangana kana tikiru kimwe kuno ni UDA uko ni kanoni ya kwe ya UDA. Asante sana. Okay. Ado UDA murega Ngai nĩ mwega ona ithuĩ Juja tũrauga atĩrĩrĩ Juja tũrauga no UD na niĩ njĩtagwo Professor Joseph Kang'ethe Ng'ang'a na Professor marauga no UDA. Thank you so much. Please. Thank you. Murega rĩngĩ kwa rĩtwa njĩtagwo Charismatic Karihe alikuwa naibu wa Miguna kule Nairobi. Na mwadirika Miguna niye ni ndari debut wake kule Nairobi. Kuma hau ndanakorwo ndi mutongoria wa university na nindamuhoya giti kianyu gĩa senator na gĩtũmi kĩrĩa ndiretia gĩtĩ gĩa senator nĩ ũndũ ũmwe thiĩ watho ũrĩa Kang'ata atwarĩte wa ward fund ndigĩrĩre nĩ wahĩtũka. Ũndũ wa kerĩ andũ a Kandara o ũguo Kang'ata iga atĩ Kandara nĩyo arutĩte atongoria arĩa marĩ kuo. Rita rĩrĩ Kandara tũkĩruta deputy president mbunge witũ haha tũrute nginya senator kuma Kandara. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tokugete gutire kwaria just heana ritwa senator Nyoto please. Mutigakihurithie. Thank you. Dijera kugoithia mheshimiwa. No ti uru gukiuga Nyoto senator Nyoto senator na gutire mundu ngithicua ni undu wa kuga uguo ndugamite senator na kiama kia UDA nigetha ngarorage maundu maria governor mau areranira ngamwira ririkana handu haria ni undu wa handu haria na William Samoei. Tukiuma mwena ucio ni ati bunge ya county ya Kirinyaga ni hitukitie watho wa gutua gicigo kia Ngorofani mwena wa Mwea ata municipality. Mutongoria wa aria aige bunge-ini yo kama Umurango niwe utwarite ndereti no mbere ya bunge akiuga uige wa andu wa mwena mutukanio wa andu itiganite gicigo-ini giki ni kimwe kia itumi cia gutindika watho uyu kwambatirio gikiro kwa gicigo kia Ngorofani kurakihe mweke wa kwananduka na njira cia ukinyaniria wa motungata ona gutika thina wa mitano ya gute mai magiko no eshuhiririe Ngorofani. There is need to improve the governance structures of the town. Concerned that the boundaries of Wanguru town have not been delineated pursuant to Section 4 of the Urban Areas and Cities Act. Aware that Section 4.1 of the Urban Areas and Cities Act allows the county government to initiate the delineation of boundaries of urban areas, this assembly resolves. Kwa hivyo sisi tunafaa tuanze na Ngurubani na tukipata zingine manispaa tuendelee pia kupata zile manispaa. Na ningetaka niondoe hofu ya watu wa Mwea kwamba Mwea ikiwa manispaa wataanza kuongezewa pesa za malipo kwa sababu ya kufanya biashara. Hiyo ndio maana mko na MCA katika mbunge ya Kirinyaga ambao wanawatetea kuangalia hiyo maneno yote. Kwa hivyo ningesema wasiwe na hofu, vitu ambao kitakuja na kuwa manispaa ni ya maana zaidi na kuna haja uoga. Within 21 days the process has started ya kuhakikisha Ngurubani imekuwa municipality. Tutakuwa na manufaa mingi sana kwetu kama watu wakaaji wa Ngurubani kwa vile tutapata misaada mingi ya kuimarisha maisha yetu hapo Wanguru. Ile pesa tunapewa na serikali kuu ya county, hii pesa tutakuwa tukipatia Kerugoya, Makutus ama Wanguru kwa sababu watapewa yao na World Bank direct, watapewa pia na donors direct. Kwa hivyo hii pesa itakuja matauni zingine kama Kianyaga, Kiamutogo, Sagana na mpaka Kagio. Kwa hivyo tunaomba waziri, hizo siku umepewa 21 na county assembly ya Kirinyaga, sukuma hiyo mjadala yetu na tuweze kufanya Wanguru ikuwe manispaa.
Na tukigira kaunti ya Meru ni ati bunge ya kaunti ino ni rahitukirio watho wa kugiria ngamira kuigira kaunti ino akuma kaunti iria mariganie na makiria kaunti ya Isiolo. Itua riri riracungiriirio ni uhaguku wa ugiteri kaunti ino uria urarehagwo ni uici wa mahiu mwena wa mwera nkoro kuria andu mugwanja moragitwo. Amwe arimi kuma kaunti ya Meru aria marekinyitie bunge marauga migunda yao ikoretwo igitharikirwo ni mahiu kuma kaunti ingi na makiria kuma kaunti ya Isiolo thinoyo ucungiririo ni wagi wa nyeki hamwe na mai ma mahiu mareithia akuma Isiolo. County Assembly of Meru has passed a very important motion that bars the camels which have been coming from the neighboring counties Isiolo and Samburu from coming to the Meru land anymore. We know that some of the criminals who've been killing our people have been masquerading as camel herders. Kama wakati huu sasa ng'ombe zimeenda, iko ng'ombe mingi sana zimeenda. Saa hii tunaongea hapa asiyapatikana, na wakienda huko wanaambiwa ongoyeeni wasee waende wakatafutie nyinyi ng'ombe. Hiyo ni kuonyesha iko mahali hapa Kenya serikali inaogopa kukanyanga. Ile kambi zimejengwa huko na fasi ngavana Munya, siweko maaskari wa kutosha ili watu waziingilie huko na bunduki vijana wapewe. Tunajua wale vijana jamendari wale wako na nguvu wanajua mambo ya kichaka. So the 20 million that we set aside, there must be structures from the county government before bringing the budget to show how the money be used, for what purpose, what is the policy guidelines in the use of this money. Negatho cia mwanya muno makiria ni gwitikira gukorwo imitambo-ini ya Inooro TV tugucemania na wona cihanda thaa mugwanja ni mathaa maria tugukorwo tukirikarikira muno makiria thiini wa mutamburuko witu tukumenyithie maria tugukorwo tukumatheire thie na mbere na gutindia thayo ni njitagwo Ken wa Crime.